Preteča ove ideje i uopšte same njene realizacije bila je, da kažem, ambicija za obrazovanjem koja me nakon studija odvela u ozbiljne korporativne vode i moj kalup izlila menadžerskim veštinama i strateškim razmišljanjem svemu što radim. Sad, ambicija kao moj saveznik podstakla me na stvaranje neraskidive veze prema sirovim poslasticama, jer sam ujedno negde i primetila da tržište sve više ide uzlasnom putanjom kada u pitanju svest o zdravom načinu života. Inicijalna ideja Karolina Surova Leba jeste, da kažem, širenje svesti o zdravoj ishrani i samim tim jedan od najvećih izazova nam je bio da pobijemo taj klišaj i tabu da takva vrsta proizvoda nije svuda dostupna. Kao jedan od alata u cilju postizanja toga jeste povezivanje sa nekolicinom beogradskih restorana koji u svojoj dnevnoj ponudi imaju naše, da kažem, raw poslastice, a samim tim iz svega toga se rodila inicijativa sa saradnjom sa prvim organskim šopom u Beogradu, koji takođe u svojoj ponudi ima naše delicije. A kao ekstenzija tome sarađujemo sa velikom domaćom kompanijom za proizvodnju voća i povrća, koju u okviru svog poslovanja imaju platformu takozvanu Klub zdravih navika. S tim u vezi radimo emisije u želji da prenesemo zdravu energiju i da približimo okruženju da ovakav vid ishrane nije niti tabu, niti komplikovan i što je najvažnije, veoma ukusna i nutritivno bogata hrana. Što se tiče tehnologije, ona je zastupljena kod nas u svakoj pori poslovanja. Ona je zaista manifest znanja i veština koja se ogleda u alhemiji stvaranja neobičnih ukusa. Sama proizvodnja hrane je vezana za tehnologiju, ali ne znači da je nužno vezana za neko high-end, najsavremenije rešenje, već naprotiv ogleda se u starim zanatima koji su prilagođeni sadašnjim potrebama, jer se mi u suštini ne bavimo, da kažem, industrijskom nekom masovnom proizvodnjom. Karolina Surova Leb budućnost vidi upravo u suštini koju konstantno neguje, a to je stvaranje i očuvanje svesti o zdravoj hrani i zdravom duhu. Kroz povezivanje sa domaćim proizvođačima, do ugostitelja, zaista zajedno želimo u stvari da osluškujemo tržište i na koji način se menjaju navike u ishrani, do osmišljavanja raznih formata na koji način možemo da pristupimo toj nekoj stvaranju svesti u cilju da održavamo tu neku društveno odgovornu gastronomiju. Takođe, negde nam jeste ideja i ono što nam je veoma interesantno jeste deljenje i razmena znanja kroz, recimo, možda neke radionice ili online tutoriale. Srbija kao zemlja u tranziciji pomalo kaska za svetom, baš zbog činjenice da i ljudi dalje gaje neke stare navike da se hrane recimo mesom i hlebom, kako zbog predrasuda o zdravom načinu života ili ti zdravoj ishrani, tako i zbog nižeg životnog standarda. Preduzetništvo kao samo po meni se ogleda u duhu individualca, ne mora generalno da se generalizuje na samu kompaniju. Svako od nas ko može da doprinese boljitak okruženju, bilo kakvu vrstu bolje promene, je inovator. Sama inovacija leži, kao što rekao, u nekom duhu i neki podsvek svega toga treba da bude neka bolja egzistencija ili prosperitet. Iz svega toga navedenog smatram da je Srbija neiscrpan izvor za inovacijama, za svakog onog ko želi da napravi korak napred ili istupi iz neke svoje komfort ili sigurne zone. Najbolji recept za uspeh jeste zaista raditi ono što volite.